Salibonani, sizafunda ugwalo lwethu olulesihloko esithi uLondiwe, olulotshwe ngumlobi wethu osakhulayo u-Emmanuel Nyoni, ofundayo engu-Agnes Moyo. Isahluko sakuqala. Nanziyana insaba zelanga zihlaba, kodwa zisakhangeleka. Nanku lisanda kuphuma elikamlimo, lisangathi libomvu. Lapho nxa likhangisa loba umuntu onsundu usuka engathi laye usebomvu. Kuse-ofisini likaMathe lapho. Yindoda eyasebenza nzima ngitsho ngesikhathi kusabusa abamhlophe, behluleka ukumgqilaza. uMathe yindoda ehlakaniphe kakhulu ngokwengqondo, njalo yafunda okuzwayo. Kulekampani esebenza ngokubhala izincwadi, novels. Ikakhulu labo abangabalobi abakhipha izincwadi zabo. Le yinkampani yakhe eyenza okukhulu ukuzikhandla. Inkampani yakhe ibizwa Mathe Publishing House. Nxa sebelubiza ngokuliqamula leli bizo bathi MPH. Yize uMathe eselezinsuku elele endlini yakhe egula, uthe ekuguleni kwakhe wasekhetha indodakazi yakhe endala uLondiwe Mathe ukuthi abe nguye okhangela lapha izinto emsebenzini. Yize esafunda kodwa umkhetha ngoba ebona ukuthi uyawuthanda lo msebenzi oyenziwa nguyise. uMathe wazala abantwana ababili nje. Icinathunjana nguLindani. Usafunda ugwalo lokucina emfundweni ephansi. uLondiwe yena usefunda ugwalo lokucina emfundweni ephezulu. Kuhle ukuthi abe ancedisa ngapha enkampanini njengoba zivaliwe izikolo. Yena uMathe wabusiswa ngesinqandamathe sakhe uMamLambo, abasebeleminyaka eminingi kakhulu bebonke. uLondiwe uhlezi esihlalweni sikayise lapha e-ofisini, abambe isihlathi. Zehle inyembezi eyedwa. Nanku uyise uselesikhathi elele endlini yakhe lapha koBulawayo, endaweni yaseLuveve. Baba, ngicela usile. Sisakudinga thina njengengane zakho. Akhulume yedwa uLondiwe lapho ziphume izinyembezi, azesule akhale aze ajumeke alale khonapha e-ofisini. Ngamtshela umfowethu ukuthi kenze mina umphathi wale kampani, njengoba egula nje yena. Khangela ngathesi izincwadi ezifuna ukubhalwa printing zinengi, kodwa lokhu okunguLondiwe kwakhona okungumphathi sekulele nxa. Akuvuke wena vilavoxo lomntwana. Kutshinga usekaGugu ongumfowabo omncane kaMathe. Nanku laye usebenza lapha kule nkampani. Yena ukhangela kakhulu ukuthi abalobi bengabhala nxa beletha izincwadi nguye oqala ukubala, alungise amaphutha. Ngiyaxolisa bamncane, bese ngijomekile. Aphendule uLondiwe ezesula isihlathi. Nanku kade esegxoza le ndenda. Kwesinye isihlathi ngapha umklezampisi usuthe klaka. Umfowethu wenza iphutha ngokuthi akwenze umphathi wale nkampani. Akusukume weprinta izingwalo. Bazilindile abanikazi bazo. Akhwaze lapho usekaGugu. Asukuma ephaphatheka uLondiwe etshayane lomduli. Athi angaphuma usekaGugu avale umnyango. Akhiphe umakhalekhukhwini esikhwameni sakhe. Atshaye ucingo. Aqede awufake endlebeni. Ukhale. Okwesikhathi eside. Kuzwakale umuntu esabela. Lalela wena. Umuthi wanginika wona ungathi usebenza kancane. Khangela kathesi umfowethu lonke esaphila. Kumele ukuthi ngabe seluse amadada kuboyisemkhulu. Nginika umuthi olamandla engingamdlisa wona afe, ikampani le ibe ngeyami. Sekumele afe lumuntu. Athi nxa engakhuluma aluqume ucingo. Angamlindi lo akhuluma laye ukuthi aphendule. Awubisele umakhalekhukhwini wakhe. Abhodabhode ekhangela leli office. Uyafisa ukuthi ngabe liba ngelakhe. Siliphetha lapha isahluko sethu sakuqala. Silinde esilandelayo. Record.